Namarka jingbom simkhia jong sarkar bansiu ya ketulop jong kinohika school SSA kabalong nadu ubenai Oktober arhajar arpuwei hadu ubenai Februari arhajar arpuar ya kabakaseng jong kite kinohika school kila bupor bag sarkar kadai bansiu haswa jong arpu pratari ubenai Februari arhajar arpuar bat balada ke sarkar kamsiu ya ketulop jong kini kinohika school kila kreban pelong da kejinyaki da kabakin litur sya sekretariat haka artari ubenai March arhajar arpuar ya kene lapas ngau da Babu Aristotle Rumbai ubari unong elam jong ka kanhon kinohika school SSA hapok kejelah. Namar ka jingsngap menti jong ka sarkar jela hak bay day bat ka peaceful protest kabangi nakalian jong Meghalaya SSA School Association Central Body ngila pelong kata kadai ka non cooperation movement ya baro ki activities bat ki program jong ka sarkar jela kabangi la sedang nado ka arpway trik ubra Desember arhajar arpway menta kasngi haka General Executive Committee kabangila syong kerki da kawai ka sur ngila shim ya karai ban weng lani withdraw no ya kani kan non cooperation movement nadu menta kasngi bat haka juga por ngila shimru ya karai ban aipor ya ka sarkar jela pakan pelai ya katulop padang sa jongi kata nadu ubnai Oktober arhajar arpawai hadu ubnai Februari arhajar arpawar halani shwaka arpapratrik jong ubnai Februari arhajar arpawar balada ka sarkar jela kamla ban pelai ya kani katulop hapo jong kani ka por bangi ngila bu ngila shim ya karai bangin penlong da ka jingyaki pajba lani kapangi ong ka mass march to secretariat hakaba nakalian jungi kinohika SSA ngin ya tur pajba sya secretariat haslong haka artrik jong ubnai march arhajar arhoar kum kadak bangin peni ya ka jing persya ya ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance halor ka jingskap menti jong ka ban pelai ya ka song pisa na ka benta ban siu ya ketulo padang sateng jungi kinohikai SSA kumbasan benai kata nadu ubnai Oktober arhajar arhuwei hadu ubnai Februari arhajar arhuar.